درود به همه شما دوستان ارجمند. برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است از تلویزیون سفینه. منظور شما با شما هستم طول چند دقیقه سیدانوری بابا جان. خب دوستان ارجمند، موضوع نوبتی ما در برنامه عنوان گرفته است حمایت وطن قرض فرزندی است. خب این موضوع را همراه مهمانانی که در برنامه اشتراک دارند مورد مطرح قرار خواهیم داد. شما را خیر مقدم می‌خوانم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. خب بیاید شروع میکنیم از اون که زیر مفهوم وطن به اندیشه شما چی می‌ایستد؟ وطن گفته ما چی را در نظر داریم؟ یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه عزیز لیک بر من، مادر یکتاست تاجیکستان یکتاست. واقعا وطن گفته ما آن مفهومی را میفهمیم که با گرفتن آن مسئولیت ما دهجن میگردد. سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان در پیام امساله خویش ذکر کردند که ما به قوه‌های مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم و دلپر هستیم که منبع نیست برای آزادی، استقلالیت و امنیت کشورمان ما را چون سپر حمایت میکنند و ما نیز برای حمایت نمودن این مرز و بوم کشور اجدادیمان همیشه در همه حالت تا آن لحظه که جان در رمق داریم کوشش میکنیم که وطن عزیز ما را از ناخلفان، از آن نفرانی که آزادی ما را، آبادی ما را نمیخواهند حمایت کنیم. حفظ، حمایت و حمایت نمودن منفعت‌های دولت وطن عزیز خاک پاک دیار بر دوش هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. واقعا هم وقتی که این مرز، این بوم، خاک پاک دیار، استقلالیت دولتی و دیگر دستاوردهایی که در ضمیر جمهوری تاجیکستان محسوب هستند به ما امکان تحصیل کردن در جامعه موقع و نفوذ خویش را پیدا کردن را داده است. پس ما همچون شهروند کامل حقوق این مرز و بوم، این وطن وظیفه‌دار هستیم که برای حفظ همه دستاوردهای دوران استقلالیت به صف قوه‌های مسلح شامل گردیم و بیهوده نگفتند که وقتی که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ناواسطه از ملت، قوم، نژاد وقتی که شهروند جمهوری تاجیکستان است، او باید موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چون شهروند کامل حقوق این مرز و بوم به صف قوه‌های مسلح شامل شود و امروز در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خوشبختانه جوانان صادق این مرز و بوم خیلی زیاد هستند و تمام چاره‌بینی‌ها، تمام آن چاره‌بینی‌های تا دعوتی که از جانب مسئولین وابسته دعوت تدبیر می‌گردد در هماهنگی با وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و امکانیت فراهم می‌دهد که در صف قوه‌های مسلح شهروندان سین دعوتی صادقانه خدمت نمایند و تحلیل‌ها هم نشان می‌دهند که امروز در نتیجه تشکیل و براه ماندن چاره‌بینی‌های هم فرهنگی، هم فراغتی، هم مسابقه‌های وسیع ورزشی، عموما تمام چاره‌بینی‌هایی که برای بلند برداشتن حس وطن دوستی و میهن پرستی شهروندان جمهوری تاجیکستان، منظور من جوانان توسین دعوتی است، خیلی تکان جدی می‌دهد. امکانیت فراهم می‌آورد که شهروندان جمهوری تاجیکستان، جوانان سین دعوتی سربلندانه به صف قوه‌های مسلح شامل گردند. حفظ وطن این وظیفه مقدسی هر یک شهروند است. من حس میکنم که من چنانه که ما آگاه هستیم امروز معرکه دعوت به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در حدود کشور ما ادامه دارد و چنان که آگاه هستیم چگونه در فضای تنتنه جوانان ما برای حفظ مرز و بوم کشور ما آماده هستند و به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گشته ایستادند. من چنانه که چخیل که گفتم آگاه هستیم در تمام شهر و ناحیه جمهوری یعنی کمیسی های دعوتی فعالیت دارند و جوانان از کمیسی های دعوتی طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی گذشته یعنی لایق به خدمت حربی دانسته به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان دعوت می‌گردند و امروز اکثریت عموما ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه دعوت یعنی دعوت به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان را در مدت 3 روز یعنی اجرا نمود و دیگر شهر و ناحیه در ولایت سوخت، ولایت ختلان در عرفه اجرا کردن نقشه دعوت جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رفت. خب چگونه ما میتوانیم
جوانانی رو که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شوند تربیت کنیم که ایشان بزرگی وطن رو مثلا احترام وطن رو دانسته باشند تا اینکه صادقانه خدمت کنند. به نظر شما یعنی که بزرگی وطن، احترام وطن به نظر شما یک نفر صاحب کسب چگونه باید باشد؟ البته وزارت مدافع در همبستگی با کمیته جوانان ورزش وزارت معارف نقشه چاره‌بینی ها دارد در تربیه حربی وطن دوستی بین نورسان جوانان یعنی چاره‌بینی ها گذرانده ایستاده است و امروز ما باید که در بین جوانان مضمون درستی یعنی مفهوم اساسی وطن معنای وطن رو فهمونیم که چگونه وطن یعنی برای ما مقدس است. هستند البته ملت هایی که میلیون ها یعنی شمار دارن لیکن وطن ندارن و امروز ما افتخار میکنیم که ما وطن داریم. برای چی ما افتخار میکنیم؟ ما اینا باید درک کنیم، ما اینا باید حس کنیم، هر یکی ما باید حس کنیم. و در جای ها یعنی در محل ها در حتی در باغچه های در کودکستان ها در مؤسسه های تعلیمی ما باید هر یکی ما وظیفه دار هستیم که معنای مضمون وطن و وطنداری حسی ملی یعنی غرور ملی یعنی فهمونیم به جوانان. من باوری دارم امروز ما شاهد هستیم ما دیده استودیم که چگونه جوانان ما نسبت دعوت های گذشته یعنی سالهای گذشته تعداد یعنی اختیاریان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان یعنی مقصد دعوت شدنی و به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان این حفظ یعنی حفظ وطن حفظ مرز و بوم کشور ما است. برای ما دیدی استودیم که چگونه جوانان یعنی حس ملی حس وطن دوستیشو به نهایت دقیقه به دقیقه ساعت به ساعت زیاد شده ایستاده است. مطابق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 43 اون میگوید که یعنی حمایت وطن، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافع آن وظیفه مقدس هر یک شهروند به شمار می رود. واقعا خدمت به وطن این وظیفه هر یک شهروند بوده. دلیری و جسوری و مردانگی هر یک فردی به ننگ و ناموس را طلب می کند. محض جوانان باید در اوان مکتب خانی برای خدمت به وطن یعنی صفای قوای مسلح جمهوری تاجیکستان آماده کرده شوند و پس از ختم مکتب وظیفه اولین درجه خود یعنی خدمت به وطن شمارند. همینطور واقعا یعنی خدمت به وطن یعنی مکتبی بزرگی می باشد که یعنی مکتب آب و تاب جوانان به شمار میاد که در خدمت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان هر یک جوان ارزش زندگی، صاف دیلانه خدمت کردن، دوست داشتن و حمایت منفعت دولت، مرز و بوم، خاک و پاک وطن عزیز را یاد میگیرد. ارتش ملی یکی از رکن‌های اساسی دولتداری ما به شمار می رود و ما افسران آموزگاران کادرهای حربی جوانان را در روحیه وطن دوستی و وطنداری تربیت نمودم و آنها را برای در آینده در صف‌های مسلح قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر نمودن و خدمت نمودن تربیت می نماییم و از زبان شاعر گفتنی هستم که خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنیم، هر نفس شان و شکوهش را فراوان میکنیم. وطنداری یکی از مفهوم‌های اساسی به شمار میرند و وطنداری وطن دوستی باید که در قلب هر یک جوانی ما، در قلب هر یک شخصی وطن دوست و وطن خواه و به ننگ و به ناموس جمهوری تاجیکستان باید که جای موقع اساسی خودش رو داشته باشد. من سرجان عبدیف کامران از نویه دنغره جماعت سنگتوده. طول یک سال می شود که در صف قواهای مسلح در خشونهای زودآمد جمهوری تاجیکستان ادای خدمت مادر وطن کرده ایستادم. من فخر میکنم که سربازم. من فخر میکنم که سرباز این وطن و این کشورم که در صف این جوان مردان ادای خدمت مادر وطن کرده ایستادم. وطن سر می شود از گهواره ز شیر پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. من سرباز قطاری مجیدزاده مسرور دوشده از کمیسریت حربی ناحیه عینی ولایت سواد هستم. طول 6 ماه می شود که در صف قوای مسلح خدمت کرده ایستادم و خیلی خوشحالم و در برابر خوشحال بودنم افتخار میکنم که من همچون یک فرزند این دیار و همچون یک شهروندی این وطن قرض شهروندی و فرزندی خویش را امروز در نزد وطن اجرا کرده ایستادم.
чунонки пешвои миллат ҳамеша дар баромадҳои худ мегӯянд ки ояндаи ватан дар дасти ҷавонон аст. мо ҷавонон бояд барои ободӣ ва сарсабзу хуррам гаштани ин ватани маҳбуб ҳамеша ҷаҳду талош намоем ва софдилонаву сидқан баҳри ватан хизмат намоем. имрӯз ба андешаи шумо хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ, масалан вазороти мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар қисмҳои ҳарбӣ чӣ гуна ҳаст назар ба солҳои гузашта? санаи 4 октябри соли 2019 аз ноҳияи рашт ба комиссарияти ҳарбӣ даъват шудам ва имрӯз дар қисми ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон қисми ҳарбии 12019 батальони сулҳҷӯёна адои хизмат намуда истодам ва чунин гуфтанӣ ҳастам: пеш аз ҳама миннатдоригии худ, миннатдоригии тамоми сарбозон, сипоҳиёни ватанро ба муҳтарам сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонем. чун мо дар берун будем, масалан буд гапҳое ки хизмат вай аст, айни ҳол хизмат дар сатҳи баланд аст, бо шароитҳои замонавӣ фароҳам мебошад ва чунин гуфтанӣ ҳастам: ин замину ин чаман, ин ҳаёту ин ватан бошад ба ҷон баробар, чун мероси халқи ман. аз бобову аз падар омад ба мо ин кишвар, кишвар ба мо азиз аст монанди рӯи модар. ҳар кас ки дорад номус, кишварашро дорад дӯст. мо ба кишвар пайвандем монанди нохуну пӯст. пушту паноҳи одам ватан бошад дар олам, дар зиндагӣ бо ватан одам намехӯрад ғам. ман дар берун будам вақте овозҳо будааст ки масалан ки дар хизмати ҳарбӣ сарбозонро ладу кӯб мекунад, масалан хурду хӯрокаш бад аст. ман ин овозҳоро дар берун шунавида будам ва қариб бовар кунам дек ба қисми ҳарбӣ омадам, ба хизмати ҳарбӣ омадам, масалан ба чашми худ дидам масалан хурду хӯрокро. масалан ман мегӯям хизмати ман 2 сол шудааст, ман ба наздики хизматро адо мекунам. ман якум хонае ки ман доштам дар берун буд, дуюм хонаи ман қисми ҳарбӣ мебошад. ман дар инҷо ё рафиқ бародар ки ҳозир ман хизматро адо мекунам, ман хурсандистам, ман зиқам ки аз инҷо меравам. ман дилам сиёҳ аст ки ман ин бародарро тарк мекунам, ино барои ман оила шудааст. масалан фарқ надорад 6 моҳ аст, 1 сол аст, 1 сол аст. ман инро ранги бародари худ медонам ки ман шароит чӣ гуна аст бародари? шароит дар қисми ҳарбӣ масалан дар 4 фасли ки ҳаст, 4 фасло 4 намуд либос медиҳанд. масалан дар ҳар сарбоз 2 намуди, ҳар як фасл 2 намуд либос медиҳанд. хурду хӯрок чӣ гуна аст? хеле ки сарбозо қайд карданд, хизмат дар сафи қувваи мусаллаҳ хеле ҳам ҷолиб ва хеле ҳам олӣ аст. мо ягон зарра шикояте надорем аз ин хизмате ки мо софдилона, албатта ки мо хизмат карда истодаем, мон ягон зарра чи арзи шикоят надорем ки мо хизмат омадем. албатта ки ин қарзи асосии ҳар як шаҳрванди тоҷик аст. тарбияи хуб медиҳанд дар хизмати ҳарбӣ, хурду хӯрок ҳам арзи шикоят нест. дар асоси сару либос ҳам гӯем ягон хел мо арзи шикоят надорем. мо шукронаи ин ватан мекунем, шукронаи ин сарзамин мекунем ки мо дар сафи қувваи мусаллаҳ хизмат кардем ва шароит мусоид аст. вақте ки ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шудам, аввалин бор ман савганди ҳарбиро ёд кардам. вақте ки ман модари худро дӯст медоштам, ватан барои ман ҳамчун модар шуд, ҳаст ва мемонад. вақте ки мо адои хизматро сар кардем, баъд аз савганди ҳарбӣ, афсароне ки ба мо мақсад таълим медоданд ба монанди падар, чун падарвор суҳбатҳои падарворона мекарданд. мо аз ин фахр мекунем ки сарбоз ин ватани азизи марзу азизи худамон ҳастем. чунки беватан мо ҳеҷем. аввал ватан модар. вақте ки мо сутуни давлату миллати худамонро ба қувват мекунем, мустаҳкам мекунем, мо аз ин фахр мекунем. барои ҳамин ба бародароне ки дар берун ҳастанд гуфтаниам: бародарони азиз, хизмат шароиташ муҳайёст. 3 вақт хӯроки гарм, сару либоси гарм, ҷои хови гарм. хизмат ин қарзи ҳар як мард аст.
که به وطن خود خدمت کند، چون که مادران ما پدران ما از ما افتخار کنند، چون که ما سایبانی سری پدر و مادر هستیم. پدر من امروز فخر میکند که سیمین فرزندش در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت کرده ایستاده است و با سری بلند خدمت را ادا میکند، به نزد پدر برمیگردد. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان است با دستگیری به‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امامعلی رحمان پیشروی‌های خیلی زیاد به میان آمدند و امروز در صف‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بهترین شرایط خدمتی و معیشی از قبیل майдончаҳои тактикӣ, майдончаҳои назариявӣ, майдончаҳои синфхонаҳои васеи таълимӣ ҳам дар ҳудуди қисмҳои низомӣ аз марказҳои шаҳр ноҳияҳо сар карда ва ҳатто дар машқгоҳҳои дурдасттарини қисму воҳидҳои низомӣ навъҳои қошуни артиши миллӣ беҳтарин шароитҳои дарсу тадрис, дарсу омӯзиш ҳам тариқи назариявӣ ва ҳам амалӣ яъне муҳайё гардиданд. Ва имрӯз артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон он артиши миллие ки солҳои 93-ум 97-уми қарни гузашта буд, он артиши миллӣ нест. тамоми пешравиҳо, тамоми дастовардҳо маҳз бо дастгирии сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ ба миён омаданд ва дар ҳудуди қисмҳои низомӣ барои дидорбинии волидайн як нуқтаро бояд илова намоем ки хонаҳои дидорбинии волидон яъне таъсис дода шуданд ва ин низ бо супориши бевоситаи сарвари давлат буд. имрӯз тамоми падару модарон ки аз ноҳияҳои дурдаст ба ҳудуди қисмҳои низомӣ ташриф меоранд, онҳо муддати муайяншуда яъне дар рӯзҳои истироҳатӣ шанбе ва якшанбе аз шароити хизматию маишӣ ҳудуди қисмҳои низомӣ аз сарбозони худ дидан менамоянд ва ибтикори дигар ин аст ки бо дастгирии вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ корвонҳои дидор ташкилу баргузор мегарданд ва дар ҳайати ин корвонҳои дидор падару модарон аз як ноҳия ва ҳамзамон ҷавонони тоҳсини даъватӣ аз як ноҳия ба ноҳияи дигар яъне ба дидори волидайн, ба дидори сарбозон, яъне ба дидори бародарони хеш ёне ки ба дидори фарзандони хеш меоянд. Ва дар ин ҳайат вақте ки аз як гурӯҳ падару модарон барои мисол аз вилояти Суғд ба қисми воҳидҳои низомӣ вилояти Хатлон ворид мешаванд, онҳо зимни ташриф овардан бо чашми сард аз хизмати шароити хизматию маишӣ сарбозон дидан менамоянд ва дар маъракаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ин низ як такони ҷиддӣ медиҳад ва ҳамзамон дар ин давра чорабинии дигар ки барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ меҳанпарастӣ ҷавонони тоҳсини даъватӣ такон медиҳад, ин ҳам бошад дар ҳудуди қисмҳои низомӣ ташкилу бароҳ мондани яъне вохӯриҳо миёни ҳам сарбозон ва ҳам ҷавонони тоҳсини даъватӣ яъне мактаббачагон. Дар натиҷаи ташкилу бароҳ мондани чунин вохӯриҳо ин бо ҷузъиётҳои хеле наҷиб аз он ҷумла мусобиқаҳои васеи варзишӣ, беҳтарин кашидани суратгазетаҳо, умуман он ҷузъиёте ки дар вақти хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ сарбозон мебинанд ва тариқи назариявӣ амалӣ яъне онҳо воқеан онро амалӣ иҷро мекунанд. Як мусобиқаҳои васеи варзишӣ, мусобиқаҳои гуногун ҳам фарҳангӣ, ҳам фароғатӣ ва ҳам варзишӣ бароҳ мемонанд ва дар давраи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ инам як такони ҷиддӣ медиҳад, зеро ки ҷавонони тоҳсини даъватӣ омада аз шароити хизматию маишӣ сарбозон, аз шароити хизматию маишӣ қисми воҳидҳои низомӣ бо чашми сард мебинанд ва имрӯз он дастовардҳое ки дар тӯли 28 соли давлати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз он дастовардҳое ки дар тӯли 28 соли истиқлолияти давлатӣ дар ҳама қисм воҳидҳои низомӣ артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омадаанд, онро метавон ба чандин 28 солаҳо, ба чандин 100 солаҳо баробар кард. Воқеан ҳам боиси таҳлил аст ки бубинед он сарбозоне ки дар наворҳое ки таърихӣ ҳастанд, бубинед он сарбозое ки солҳои қабл, солҳои 93, 94, 97 дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ хизмат мекарданд, бо чӣ гуна либос, бо чӣ гуна шароит дар саф меистоданд ва таърихи аввалин параде ки соли 1994 дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ташкилот баргузор гардид ва он солгарди нахустини таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ба қайд гирифта шудааст. Дар он давра бинед техникаҳо, тамоми таҷҳизотҳое ки ҳам дарсӣ буданд, ҳам амалӣ буданд, ҳам назариявӣ буданд, тамоми таҷҳизотҳо муносиб нагардида буданд ва имрӯз бо ҳама
пешравиҳое ки дар ҳама самтҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба миён омаданд дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон низ беҳтарин шароитҳои дарсу тамрин муҳайё гардидааст. вақт аз оне ки наваскар ба қисми ҳарбӣ ворид мешавад, тибқи дастури вазири мудофиа, онҳо бар як моҳа курси таълимӣ мегузаранд. баъд аз курси таълимӣ ба он ҷузу томҳое ки онҳо вобаста ҳастанд тақсим карда мешаванд ва аз ҷониби муовинои командирон оид ба корҳои сиёси тарбиявӣ нақша чорабиниҳои алоҳида тартиб дода мешавад ва дар асоси он ба онҳо корҳои тарбиявию фароғатӣ гузарондани суҳбату вохӯриҳо ба роҳ монда мешавад. ва ҳамчунин вазорат ва қисмҳои ҳарбии он ҳамасола бо тамоми сохторҳои давлатӣ нақшачорабиниҳои муштаракро ба имзо мерасонанд. аз он ҷумла бо кумитаи кор бо ҷавонон варзиш, бо академияи илмҳо, кумитаи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иттифоқи нависандагони ҷумҳурии тоҷикистон, кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва пайваста шахсое ки мақомотое ки мо номбар кардем намояндаи онҳоро ҷалб мекунанд ва бо сарбозон, афсарон оид ба таълиму тарбия ва ба содиқ будан ба савганди ҳарбӣ ва кишвари азизи худ суҳбату вохӯриҳо ва чорабиниҳо мегузаронанд. хеле ки қайд кардан соли 2019 зиёда аз 50 000 мактаббачагон аз қисмҳои ҳарбии мо дидан намуданд. ҳамасола дар арафаи даъват вазорати мудофиа бо кумитаи ҷавонон ва варзиш форуми ҷумҳуриявии ҷавонони синни даъватӣ ва хизматчиёни ҳарбиро баргузор мекунад ки дар асоси барномаи форум як қатор чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ, фароғатӣ, дидан намудан аз осорхонаҳо, ҷойҳои таърихӣ ва гашту гузор дар боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ба роҳ монда мешавад. сеҳатманд бошед. хуб аз оне ки масалан ҳарф задан дар мавриди шароити имрӯз дар қисмҳои ҳарбӣ хуб аст, муносибати афсарон бо сарбозон хеле хуб аст, яъне ки дар ин маврид ҳарф задан. хуб шумо бигӯед ки масалан имрӯз масалан талаботи нафароне ки ба қисмҳои ҳарбӣ биёянду хизмат кунанд чӣ гуна аст? таи солҳои охир сафи ҷавононе ки бо таври ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил мешаванд хеле бениҳоят зиёданд. сабабаш дар он аст ки таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам меъмуни раҳмон ва бо дастгирии вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷузъ томҳои қувваҳои мусаллаҳ тамоми намуди шароитҳо таъмин карда шудааст ки аз он ҷумла афсарону прапорщикон хатмкардагони афсарони ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ хатмкардагони донишгоҳу донишкадаҳои олии хориҷи мамлакат ва алал хусус донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд ки барои гузарондани машғулиятҳо барои сарбозон бениҳоят мусоидат менамояд ки сарбозон чӣ хеле ки донишҷӯён ва толибилмон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ё аз донишгоҳҳо донишкадаҳо таҳсил менамоянд ба сарбозон низ машғулиятҳо гузаронда мешавад, машғулиятҳои назаравӣ. дар баробари гузарондани машғулиятҳои назаравӣ инчунин ба онҳо машғулиятҳои амалӣ аз намуди машғулиятҳо аз намуди тайёрии оташфишонӣ, тайёрии тактикӣ, тайёрии ҷисмонӣ, баъдан дар ҳамин мақсад машғулиятҳои амалӣ гузаронда мешавад. илова бар ин ҳастанд ҷузъу томҳое ки дар якҷоягӣ бо дигар мамлакатҳои хориҷӣ дар машқҳои муштарак иштирок менамоянд ки байрақ ва шаъну шукӯҳи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. ва чӣ хеле қайд намудем баҳри баландбардоштани савияи дониш ва маърифати ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби масъулин оид ба корҳои сиёсию тарбиявӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва суҳбату вохӯриҳо гузаронда мешавад ки ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон садоқату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт дӯст доштан ва ба халқу ватан содиқона хизмат намуданро аз худ мекунанд. ватанпарастӣ сараввал аз оила, аз кӯдакистон, аз муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оғоз гардид, ниҳоят дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рушд меёбад. дар шуури ҷавонон бедор сохтани ҳисси муҳаббат ба ватан, диёр, сарзамин ин сараввал вазифаи падару модарон ва омӯзгорон мебошад ва иловатан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби командирони бо таҷриба машғулиятҳо гузаронда шуда онҳо дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ хештаншиносӣ пост доштани арзишҳои миллии фарҳангӣ тарбия мегарданд. дар мавзӯи оне ки чӣ гуна мо метавонем ин ватанро дӯст бидорем, хидмат кунем ва ҳаққи фарзандии хешро, қарзи фарзандии хешро адо кунем ба андешаи шумо? ман фикр мекунам ки чуноне ки гуфтем ватан
این مقدس است. ما باید مضمون معنا وطن رو درک کنیم و باید هر یکی ما غرور ملی داشته باشیم، حسی ملی داشته باشیم و امروز ما باید با جوانان یعنی پیشه کنیم که وطن خود را دوست دارن. من فکر میکنم که دنیا پر از جوانی است، این دوست داشتنی وطن است. هر قدری که ما وطن دوست داریم، ما همین قدر جوان هستیم، همین قدر گویم انا جوان میمونیم. بله. البته اینجا سوال شد که تعدادی یعنی اختیاریان یعنی دوست جوانانی که برای به مقصد حفظ مرز و بوم کشور، حفظ وطن آماده هستند، چگونه هستند و من شخصا شاهد هستم که چون سالهای پیشین بود حالتایی که یعنی جوانان از خدمت حربی، شماره زیادی جوانان از خدمت حربی یعنی بسیار بود، یعنی سرکشی نمودن از خدمت حربی و امروز ما شاهد هستیم که من منطقه رشت تمام کمیسریات‌های حربی پورا نقشه دعوت رو یعنی بود کردن که این فقط است. یا اینکه ولایت مختار کوهستان بدخشان حالتی بود که از بعض ناحیه ها دعوت شونده ها به خدمت حربی نمی رفتن و امروز پورا اختیارا به یگان دخالت آنها یعنی اختیارا به صف قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان شامل گشتند. جوانان یعنی همین منطقه ها یعنی این معنای اون دارد که جوانان علاقه دوست داشتنی وطن، احترامی وطن حس کردن که البته وطن مقدس است. مقدس بودن وطن در بین یعنی جوانان ما امروز یعنی معلوم گشته شده است که وطن مقدس است، وطن عزیز است. ما باید که وطن رو دوست داریم، وطن رو حفظ کنیم. چنانکه که امروز در این برنامه همه محافظان وطن امروز هستند. مقصد ما حفظ همین وطن عزیز، همین وطنی که امروز صلح پایدار است، همین وطنی که امروز آسایشتگی، یعنی همین وطنی که امروز روز ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه رشد یافته ایستاده است. ما باید این رو همچون یک گوهره که چشم نگاه داریم و قرض هر یک نظامیانی که امروز در این برنامه یعنی اشتراک دارند. خدمت مادر وطن رو از دل و جان میکنیم، هر نفس شان و شکوهش رو فراوان میکنیم. عجب دلکش بود آب و هوای تاجیکستانم، دل و جانم فدا باد برای تاجیکستانم. چنانکه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان بارها ابراز نمودند، ما باید که زیرکی سیاسی رو از دست ندهیم و هر یک ما افسران آموزگاران با دانشجویان ترغیب نماییم، تشویق نماییم و فهمونیم که آنها با حزب و حرکت‌های تروریستی شامل نشوند، نگروند و این روزها با واسطه‌های اخبار عامه، با واسطه آینه نولگین ما تماشا کرده می‌بینیم که در بسیار دولت‌های جهان تحولات، نابسامانی‌ها، زردوخوردهای شدید ادامه دارند و از این لحاظ هر یک ما وظیفه‌دار هستیم که جوانان رو در روحیه وطن دوستی، وطن داری تربیت نماییم و وطن دوستی این از گوشه ایمان است. برای همین ما همیشه شکرگزاری از استقلالیت از وطن، از پرزیدنت کشور میکنیم که چونی وطنی عزیز و محبوب داریم و باید که اون رو چون گهورکی چشم نگهبانی نماییم. مقصد از اون که ما در باره وطن مادر صحبت کنیم، چقدر که قید گردید وطن مادر یکی پهلوی دیگری میستد و مادر طول 9 ماه ما رو در بطن خود نگاه می‌دارد و بعد از تولید سر گهواره نشسته ما رو با الله‌های شیرین به خواب میکناند و وطن باشد به ما تنجه و امانی و آسمانی صاف و بی‌غبار رو تمنا میکند و برای ما هدایت میکند و در وصف وطن چنین گفتنیم که هر کی در راه وطن خاک شود سلطان است، جانیساری برش عهد جوان مردان است. کس وطن دوست ندارد وطن ایمانش کو،
جانیساری وطن قرض اگر وجدان است. تاجیکستان را دیگر قسمت مکن بین ختلان و زرافشان و بدخشان. مادر را چون تمام قسمت نمود پاره پاره میان فرزندان. من گمان میکنم که تاجیکستان وطن همان مثل مادر است و تقسیم نشونده است. دوستداری به وطن از خانه از عائله شروع می شود. چگونه ای که ما در عائله مادر خود را اهل بیت خود را دوست داریم، احترام کنیم، حمایه کنیم خواهر و مادر خود را، اون وقت می توانیم که وطن خود را حفظ کنیم، حمایه کنیم. بزرگمرد میگوید که هر نفری که وطن خیش را دوست بدارد، یعنی مادر رمزیش را، حتما که مادر اصلیش را دوست داشته میتواند، زیرا که مادر و وطن هر دو بزرگ هستند. زین رو دوستان ارجمند ما را ضرور است که دوستدار این وطن باشیم و قرض فرزندی خیش را بهر آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان بیشت آسا ادا نماییم. با امید خانه آباد هر یک شما هموطنان عزیز تنسیت و پیروز باشید. تا نوبت دیدار دیگر، خیر.